hula-hula namin sirega do tulang kami terus. Mula tu kesomoni raja bulu natar patok kami. Pasti tuah natar timu di dalam. Mula tu pengen makuni kami. Matang yang mereka itu materi bata. Matang dia gede huli. Adong narasikan nami dari maksud haduan. Pasang apa kamu nak hula-hula nami. Patok nami noleh jadi. Asa hatanya betul dengan kami. Bikin mah bikin lupa kudung les ke rumah. So ini lagu terpasu kami. Lalu sama saya mata. Bulan mah sunnah. Tutu. Pema puang dok mah kata mulai ada hula-hula. Dua tahuta dua bulan. Buat penus ayat tong mama. Ang nama kira apa? Melatih manusia ini menguasai kehidupan kita sendiri oleh dan sorry laku do sebab aku dengan sahuta saya tanya kon laku mado sebab aku dengan sahuta di saya pas langsung di do Pokemon sama saya tanya aku mak saya mabulan. Ya mak, sudah ban, aku ngeksa. Ada buku sih. Ban, dia sudah tahu sudah itu berban. Obat kan pula kita pilih lah. Mulai tema dari dulu kalau kita tadi. Kalau di sana bui kita bui di satu kurs di mana kalau dia ini ada itu saya video di Pokemon kita. Emang raja Nabi mulu aku coba muda coba satu jam bisa sini raja Nabi bisa satu jam di haramu kan harus dulu masyarakat orang kang dulu soalnya nang masalah atas dulu tu uli ni rasa ni kan dan kita baik kuasa mana bisa pilih ini begini kalau apa ini aku nak buat situ tu mesti kita sedang melakukan semua ini pinagun satu bahan kasih kanal na kita bahan ini kita tengah ngomong pas masuk Tutu. Ya mak. Ano kan sudah banget. Mulai di mak dohon nami di hamuna dengan sahuta nami. Hula-hula nami sitorus. Hula-hula nami sirega tulang nami sitorus. Di ini yang nirak kamu ro mengadubi gopod jauh-jauh nami. Ima di nama jalo padidon na badia pa hukum dari sa mata makita na pasolan. Lastorohan nami raja bulon di haroromu. Laking beberek kami dihuti natulang nami ngami do. Berbekir harus besir bul-ribul. Dan raja metong martanya ke mantane bata. Asang giat kir tordini hani anak pemu torop nanga kapoparang yuhu musek darul dihami di kekiu de kesahat de kisimululur na kenasahat ni hamuna kuda nami raja bolon di bidu deina di torona do sabuna wakari mangihut raja nami mulutu kurat kami anak pemu Maradot pun, kamu nak hula-hula nami, kaya mau tahu kami. Ihuk dong saya taruh kami. Ima di parok pani pahukutai. Asangget matong sahat tang yang niraja itu matari bata. Di pasu-pasu may kami. Mangopahon may yakanauli. Mangopahon yakanalingga. Mulutu pe holam malate. Nabuy terpasahatan ko hamuna. Mulai tema nalau sirhon nami. Nung ngaris hamu songon nama dabu, jodoh sang nomor suat. Dengan sahuta hula-hula doh tulang. Pasahat ko nakahasa nauli, aga naringkat tuhami.
Makite di laut ta di dikot. Asa hatari me matwe manang ron nami Raja Bulun. Asa tututu men na duhur tio na lote. Hata nauli hata na berasa ni sudin makolong hami. Sitok kami muba, sitok kama yang gomase. Matutu. Asa ay berjulak siapa tu? Los niu hata matu tu betul. Hata nauli hata radingkan nak penasa ni sudi hamun nama kolong hami. Apun nami mai hot mark pengani jago. Matutu. Sahat ni sulma sahat tu betul. Munga sahat pulau pedidio ni bahu putai. Giling mahita mangulu. Hukma di bagasan parhorasan. Matutu. Putih mahami asa marhuhu lauta sinasah ma tutulang ngam situ sudah tangata. Bala tema. Hujah hudud. Puji horong ni rohamu untuk Yesus kajaki. Puji horong ni rohamu, hidupi nang hidomi. Kalau pahon madiriku mamikir horong ni rohamu. Mauliate ma ali Tuhan Jehovah di bata amanami para siruhan na sumurong di pertemuan nami tongon di bagasan botarium diasi di roham do dengan di basam nang di basahato di tonga-tonga di nasa mulu nami sa luhuna lumubi ma Tuhan di tonga-tonga ni ngulu di anak nami tongon di bagasan partikiano jelas di rohan nami Tuhan takas do hilala kami marhite nang majalo padiliun na badia ibe bere nami sa tonga-tonga ni huliam marhite na koso nang tuari namangi hupele Tuhan sa hatuhoma ibe bere nami asa gabi gowar si juju ni gabi gowar dengan nasa hatu yang sa rumah tua mayali Tuhan sungoni manang ni boto nami nang lain nami lehon hahipason leho gugu doho bisuk asa margugu Tuhan lain nami nang iboto nami laho parmuluhon ibe bere nami nau pinolame homu di tonga-tonga ni keluarga ni nasida Jehovah di bata nami di bagasan partikil Tuhan mengasih pun di Tuhan ulang nami jelas di roha di bagasan senarion di saluhukna akka dunga sahuta raja di hula-hula sungoni manang tulang taong pasahat tom nakahata pasu-pasu gabi nang pasu horas tuwi bibere nami nang wajaro pa di diyon na badia sungoni ma Tuhan nang keluarga niya mangguru nami saluhukna keluarga hardiri kong nasida ho pasahat kami tunang kamo di Tuhan pasu-pasu mulu ni nasida lam tabay Tuhan nakaras di roha marhiti pasu-pasu na sumulungi pasu-pasu Tuhan na nula di tangan nasida di hutan ang nibalian di mobi ba Tuhan nang akka na nula di pikiran nasida Jehovah di batama nami di bagasan pagkikilo Tuhan satokin na di nalawa do musirang kami siningaran niya ang guru nami Jehovah Tuhan napasahat nasalak ka nami boy kami Tuhan marahipaso sa hatu bagas sudutong nami di bagasan hahipaso dohok las di roha na siya ko. So amin na Tuhan ng keluarga ronong talikulong nami. O ba na magjagay. Tapar ho Tuhan na sa parmaran ni dagi. So ni manangak ka parmaran ni Dodi. Jehovah di batama nami hupoto kami. Inasa mulo nami. Maglaw do sa rohami Tuhan mangilu kami ito sa iyo ha. Dimulo sesa. Jalaburi kami siya nasa do sa nami. Sa talup kami Tuhan sa luhur na. Habaoran ni nasa pasipasum na maragami. Tanging mo Tuhan tanging ilili do Panginoon nami. Orang mga sahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliati marihu asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata ama do parsauran nito di parbadia ma namat bunga rita sa luhut na luhut mamasuk-masuk amen horas marita sa luhut